ngoba phela ukufa ekholweni lo thina into esiyazi masikhola sithi umuntu masedla isona sebuyele efebeni ephuzela utshwala ekwenzeni kwegangeni lento yabantu abangakholwa sithi uwile sijwayele lokho masifika enkonzweni sahla sibe kube mnandi bese abadumisayo sidumise kube najatshule kudanse kube njeyana bese mase kuyezwe bathi ake sidumisele bese sesingena kumoya mina ngachazela nje kahle uthi leyo nto lebo singena kumoya siyisho ngendlela engafanele hayi ukuthi sesingena kumoya thina mase sikhola sihamba sikumoya vele le ndlela ehamba khona ngangihlupheke emaphushweni amen ngibona lezi zona sengishiyile kodwa still ngisazenze ephushweni same time vele ilumi tattoo ithi kakhulu ngilwaye umuntu ngiyinwanya ibona bese ithi voice ile nto wasathane kuwe ngaza ewenza ukuthi angasukuwe yo Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Siyabonga kungumusa kuthando lwakhe kufanele simrecognize each and every time umoya ongcwele khona phakathi kwethu ngoba sashiwa naye. Asizenzeli konke sikwenzayo kubalekile ukuthi simrecognize uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. So siyabonga nje presence yakhe ngiphinde ngibingelela abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela khona le message sonke nje nonke ngithi ngiyanithanda ngendlela esimangaliso ngiyabonga ukuthi uchoose le channel ungasashintshiki ungayindawo la ekhaya nje uzozwa nawe sothi siqeda la uyobusizakele lokho khona anye kwethembisa ngoba mkhulu ongakithi kunosezweni siyabonga na subscriber niyakhulisa le channel siyabonga kakhulu akusiye yami yethu sisonke umsebenzi wethu lo ngiyangithanda ukuthi ngisho lokho mhlawumbe abaye bacabanga ukuthi ngiyadlala amabe ngisho impela akusiyona eyami sisonke nje sibambisene umsebenzi kaBaba lo osezulwini mina ngibolekiwe nje kwathiwa nje yenza lokho so akusekhona okwami ngikwazi ngisho nani ukuthi ngabhosta ngakho ngiyabonga ukuthi niyawukhulisa lo msebenzi wethu niyawukhulekela futhi abanye bayalike bayakhomenta siyashare ngoba kufanele sigcwalise le messages aqhubeke ayebantwini babe baningi nje abasizakalayo so ngiyanibonga kakhulu ukuthi sisonke sibambisene nangama channel members siyabonga kakhulu nani sibambisene nje uqhuba wona lo msebenzi nabaqhamukayo banikele emaceleni inkosi yanibona ngamunye futhi izonibusisa nje nonke lokho nje ngakusho so siyabonga niyabona namhlanje angingedwa ngihlala ngekho ngedwa nje ngihlala nje neyingcekukazi zenkosi namhlanje futhi inkosi sibusisile sinobhutsandile amen bamazika abaningi kwafika la lethu ubufakazi obuhle kabi ngendlela esimangaliso umfundisi sisaqhubeka nje khona lapho angazi khona kuyikupha kuphethe today kodwa yeniyaza ke sikwamukele mfundisi wami amen yabonga uNkulunkulu amen siyabonga kakhulu uJesu yebo bingelele nabazali nemakhaya yes egameni lenkosi sibonga nje ugcinwa inkosi uJesu yebo uze kufike lusuku namhlanje kuba sihlangane sizozwa izwi laNkulunkulu ubufakazi yes noqinisana endleleni yokukholwa yebo ngoba ipurpose kaNkulunkulu ngempilo zethu ukuthi sigcine sifinyelele ekhaya ezulwini ukuthi sisizana endleleni yokukholwa ukuthi noma thi usuwehlela amandla ekholweni yes hlale wazi ukuthi ukulingwa owehlelwa yiko nathi sabantwana baNkulunkulu yasehlela yebo kodwa sihlala kuJesu yes esiqinisa njalo esifuthi siphikelele sesofika ekhaya ezulwini oh yes ngoba la ekholweni sisempini impela la emhlabeni yebo kodwa ngoJesu siyanqoba njalo so namhlanje nje ngilizile nje ulethe ubufakazi nje lo uNkulunkulu azokubeka enhlizweni yami experience indlela nokukholwa yebo ngawenza nama challenges endlela nokukholwa ngathola izinto eziningi nokuthi umuntu omusha noma usanda ukukholwa yebo yini ohlangana nayo
noma usumdala ekholweni usubala iminyaka yini o experienceayo. Yes. So namhlanje sibonga nje uNkulunkulu ngakho konke lokho nje. Ngiyabingelela nje egameni lenkosi uJesu. Sengathi nje lofakazi ngiyathemba abaningi bazosizakala ngabo. Yebo. Uma nami ngifunde izinto eziningi ekholweni uNkulunkulu engifundisa zona. So ke ngithathe nje serious yonke into uNkulunkulu engifundisa yona. So ngabona ukuthi no lento uNkulunkulu uthi angidlulise ukuthi ngiexperience ngiyizwe izokhona ukusiza nabanye abazalwane noma mangimbona umzalwane esehlaseleke yilento eke ngadlula kuyo nami ngikhona ukuthi engasizakala kanjani. Yebo. So nje izwi nje engafuna ukuthi siqale ngalo nje sizothola nje bonke lofakazi kwabaseRoma. Yilona elifikayo nje manje. Yes. KwabaseRoma nje izwe soloko sigijima ngalo la endleleni nje yalobu bufakazi banamhlanje seRoma chapter 15 so verse 1. Ihloko sithi abanamandla mabasize ababuthakathaka. Inkosi buseke uzofunda kwezilayo. Amen. Lithi lana iBhayibheli abanamandla mabasize ababuthakathaka. Futhi le ndlela yokukholwa uma sinamandla simele ukusiza ababuthakathaka ekholweni. Ngoba ipurpose kaNkulunkulu esibizile ekholweni ukuthi sonke sibe ngabantwana. Yebo. Singaziboni sesingcono nabanye. Singaziboni sesiphakeme sesikhola kakhulu nabanye abasahluleka ekholweni. Lithi iBhayibheli lathi lesinamandla simele ukusiza ababuthakathaka. Yebo. Ile nto uNkulunkulu asibizele yona ekholweni ukuze wonke umuntu uNkulunkulu ufuna ukuthi wonke umuntu asindiswe afile kulazini iqiniso aze ongena ekhaya ezulwini. Kodwa manje umuntu mayebuthakathaka ekholweni thina sinamandla sesikholwa sisibona sivutha kumoya sikhuluma ngelimi senza izinto eziningi kusindiswa abantu sishumayela senza konke. Uma umuntu efika nobuthakathaka bakhe simele thina ungasiphakamisi izibone ngathi manje sikhola kakhulu udlula abanye. Fanele nabo laba abanye sibasize ngobufakazi bethu. Sibatshela into edlule kuzo masibabona behlaselekile sibakhulekise until umzalwane aze athola amandla naye avuthe naye. Yebo. Ngoba mina uNkulunkulu nje into eyangisize ngayo ekholweni ngoze ngishumeza nje abantu emgwaqeni ukuze basizakale. Ungifakele lo thando nje ukuthi mina nje nabazalwane engihlezi nje ngihlangela nabo sihamba nabo shumayela abakaze baze bangibone ngikhubekile noma ngicasukile. Abakaze baze balibona angale lo saluthi manje ngicasukile namhlanje ngihleze ekholweni ngijabule omncane nomdala uwamkelekile nje empilweni yami. Yebo. Sajabula bajabula bengibona sajabula kumnandi yabona nje bazalwane konke. Ngoba noma 20 zaNkulunkulu ngisiphethe ngizomsebenzi kaNkulunkulu kodwa ngizibone sengingcono kunabanye. Angiziboni ngiphakeme kunabanye. Ngiyathoba nomuntu efika ezibona ngathi usazi kakhulu izinto eziningi noma umnyane engafuni mina ngenza izwi ngiphila izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu yena wangibiza wangenza ngiphile izwi lakhe. Nomuntu umuntu nje efika ekhonweni la noma sikhuluma naye iminyala la nala ubona lo mzalwane akathandi mina ngenza izwi ngishathi umkhulu kunami ngoba lesizwe shayisa ngathi abanye bakhulu kunathi. Yabona umuntu mayoxwayisile njengafuni ukuzwa nani kodwa ngimahlulela mase ngikhulume naye okwami ngiyasiqhelanisa nje kancane bese ngiya emkhulekweni ngithi inkosi msize ngimkhulekela angimhlebi futhi nokumhleba okwami nje kumkhulekela ukuze naye aze akheke aze naye eyibona vule kamehlo ukuthi le ndlela ngihamba ngakhona le ndlela ngikhuluma ngakhona lempilo engiyenza ekholweni ayikho right aze avule kamehlo naye. Athola amandla bendlela nokhona uNkulunkulu ufuna sonke songena ekhaya ezulwini. Mayesibizile siyinceke zaNkulunkulu sezomsebenzi kaNkulunkulu mele sibe ngabantu abazosave abantwana bakaNkulunkulu baneliseke bonke bajabule bonke. Makhona ulimi lokholweni simduduze ngoba sibizele lo ukuthi makhona ehlelo kandlela yokukholwa yesingena nanaye fasting simkhulekise aze anqobe isono ngoba khona abantu abangakwazi ukunqoba isono bayazama umuntu uyambona ngempela ufuna ukukholwa inhliziyo uyayizwa nokuthi ufuna ukukholwa kodwa manje khona into ezimhlulayo. Thina ukuthi siyokhula siyombuza uNkulunkulu baba kwenze njani ngalomzalwane akawambule ukuthi kwenzekalani ngaye impilo yakhe mayijene ngoba uyakuthanda
uyamthanda manje inkinga yini yebo sikhuleke bese uNkulunkulu ayambula amen bese yakhoma ukuze akhululeke lo mzalwane yenza ukuthi nokuthi yebo then ke nawe usuzokwazi ukwenzeke lokho simtakula umzalwane eze ke aze naye aze akheke yes aze anobe naye ajabule kukhona nje bathi sijabula yebo so asimfune izwi sizozwa kahle before nje ngikhuluma kakhulu sizwa kahle ukuthi lithini iBhayibheli ngoba thina sonke nomhlaba uNkulunkulu ufuna siwile ama-soul siyongena nawe ekhaya ezulwini yes singahambi thina sisodwa amen funa sonke sihambe sivuthe ekholweni ungajabulisi ukuthi wena uvutha wedwa abanye besalele ngemumva amen so uNkulunkulu wakubenza inhliziyo yami lokho impela ukuthi abantu kumele bavuthe ekholweni mina into engiyenzayo uNkulunkulu engisebenzisa nje emsebenzini kaNkulunkulu ushumayela nokusumeza abantu ekholweni nomuntu ebuthakathaka ngimkhulekisa ukuthi akakhule naye ekholweni aze kodwa angabheki kimi amen akabheke uNkulunkulu akafune uJesu akami into engenza ukuthi umuntu akabe ne-connection naye noNkulunkulu ezinami yinaye i-connection noNkulunkulu naye umzalwane abe ne-connection noNkulunkulu azamuzwe naye uNkulunkulu umoya engcwele amuze ekhuluma naye akheke njalo so nje nami uNkulunkulu nje lento nje angisiza ngayo nje leminyaka nje manje bese sengiphendukile ke ngamlalela ngathi ngizokwenza umsebenzi wakhe angalo ngigijima ngishona le ngizosebenzela uNkulunkulu permanent ngoba mina bengafuni ukusebenzela uNkulunkulu permanent ngisagijimela nje umsebenzi ba ufaza ngabuthule nje mina bengigijimela nje ukuyosebenza kodwa yena uNkulunkulu akakufuni lokho yebo so manje ngazithoba ukuthi uNkulunkulu uzosebenzela ke impilo yami yonke nje senginikela kuwe so uNkulunkulu ungenzela okuhleke ungifundisa ukuthi abazalwane angibafundisa ukuthi ababe nobudlelwane naye amen hayi abe nobudlelwane nathi bengamudlelwane nami bathande mina kodwa abathande yena uNkulunkulu thina sithanda nje uthando lobuzalwane kodwa uthando lethu libe kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi amen so lethi la iBhayibheli ke verse 1 thina enamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka bangenamandla singazithokozisi thina iBhayibheli lasichaza ke lapha bazalwane ukuthi thina esinamandla ekholweni sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla singasithokozisi thina sodwa mawumzalwane ekholweni usindisiwe yebo akufanele uzithokozise wena wedwa noNkulunkulu ufuna ukuthi wena uNkulunkulu ukhuluma nawe wedwa abanye ufuna akhulume nabo yes singenzi njengabafundisi abathi bona yibo bodwa baphatha iBhayibheli enkonzweni abanye abazali bangalifundi iBhayibheli funda umfundisi kuphela uyena umfundisi okhuluma noNkulunkulu abazali abanye bakhuluma noNkulunkulu hayi khona into ebalekile la ekholeni ukuthi thina siyinceke zaNkulunkulu asenze labazali abakhulu bene-relationship noNkulunkulu bakhulume noNkulunkulu akhulume nabo amen sijabulisa ukuthi abanye bakhulu ekholweni amen singajabulisa ukuthi thina sikhuluma noNkulunkulu ngoba kunjalo uzoshiya uNkulunkulu bakithi bese yaqala manje sesihamba ngohlonipha ukuthi ekholweni amen siphambe kusivangeli laNkulunkulu silibhekise eceleni ngoba asinawo ukuthobela ukuthi sifundisa abantu babe nobudlelwane noNkulunkulu yes ezine sisizile masinyane saba nobudlelwane naye nathi sifanele ukuthi lento sathi masiqeda ukukholwa sayifunda sa-experience sabona ukuthi sakhula kanjani ekholweni uNkulunkulu wasikhulisa kanjani ngoba sifika la ekholweni kufana manje masisindiswa sizalwa kabusha yes sibe ngabantwana bakaNkulunkulu yebo lento ke ngiyacazela uNkulunkulu ifansi nokuthi njengomuntu mayifica ethola ingane ingane mayizala emhlabeni umama udela konke ngenxa yomntwana and uhlezi umntwana wakhe embambile la mase semncane akamdedeli inhliziyo yakhe umama isuke kulomntwana lo mntwana mayekhala umama uza ngaphandle inhliziyo ukuthi ngabe yini akuzwe mhlawumbe uyagula manje azama umlungisa azaphile noma ethi ingane uyibekile lapha embhedeni usekitchen noma uyaklina noma uyawasha once yaqala yakha uyazizwela nemzimba ukuthi umntwana uyakhala manje aphuthuma shewe ukuthi ayenza agijimele kumntwana akafuni lutho akafuni ukuthi umntwana makhona umshaya umntwana uze ubuhlungu inhliziyo yakhe ibe buhlungu ngendlela
ngoba umntwana uyamphatha umntwana uyamdlisa ukudla uyamfundisa nje ukuthi umntwana aze akhule amthande kunjalo amphathe aze akhule umntwana mele wekhula mayekhala umntwana ushenka into umama agijimele kumntwana athatha umntwana amthulisa amthethe asebenze engasukuye kuze fela isikhathi umntwana masele wekhula agcine seqala umntwana ugaqa manje uthando lolu esafika emhlabeni liyaqala manje alisafani njengoba esizomntwana esaphatha waqala umntwana aphuma phandle egijima manje usabona ukuthi hayi usamciza umbaba nangesandla esisodwa manje ukuthi akwazi ukuhamba abantu uyazama impela uyajabula awuyajabula agcine sehamba umntwana aphumele ngaphandle udlala amnyeke ukuthi ahambe udlala akusafani aqala mayekhala nje vele aphuthume ukuthi hey ayo ngide gijimele kuye mayekhala nokumbiza uma usakwazi ukuhamba ambize woza ngapha kishini woza eza umntwana ezikuma naye umntwana mawuthi ufika aphumele ngaphandle for limala lapha sakuyena manje umntwana okukhala amayelelo avela phuthume eqala umntwana gijimeze kuma umana vele eze kuye ukuthi umntwana asuke eqala ngaphandle bonke ulimele eze kuma uthi isikhathi nophuma ngaphandle umntwana athi udlala vele abuye awe phansi ahuzuke umama amweze uyamphoza umntwana amthulu uyakhula amphoze kube kahle asafana lesikhathi ethame samphatha engafune lutho sesemncane engafune lutho emfunde enza yonke into ayegcina sekhula yena umntwana eza akhule asekwazi manje usakwazi ukudla umntwana uyabona asadipile kakhulu nokumzali useyadla manje uyabona yakhula agcine esekwazi nokuzwashela nokupheka useyasebenza manje usesiza umzali wakhe amen na kanjalo ekholweni uNkulunkulu usiphatha kanjalo once aqala sasindiswa usiphathisa kwabantwana uzosifundisa ukufunda iBhayibheli asifundise ukuzila ukudla asifundise ukukhuleka uNkulunkulu asifundise ukumdumisa nokuthokoza kuye uzosifundisa asiphathisa kwabantwana masando okukhona asifundisa yonke into uthi uyalala ukukhombisa izinto eziningi emaphushweni ufile ipresence kaNkulunkulu ube mnandi wathi esebonke usuyaqala uyakhula usuyabamba fasting manje uyakhula spiritual bese kuba ngathi uyaqhela kuwe kuba ngathi manje ipresence yakho awusayizwa manje sekunzima manje ukukholwa akusafani naqala sekwenzekalani manje ngoba uthi uNkulunkulu sekushila abanye bazivele babuyele emuva ekukholweni bahlehle bathi hayi uNkulunkulu sengishile kanti akashilana usuke khona la ulinde wena manje uqale ukuthi inkosi naku sewumhlaselile manje useyakhula usokhulile usesusile ku baby stage usebeka kwenye level manje sokuthi manje ke usebonisa ukufundisa ukukhuleka usuyakwazi ukukhuleka manje usefundisa ukuzila ukudla usuyakwazi ukuzila ukudla manje usefundisa ukufunda iBhayibheli useyakwazi ukufunda iBhayibheli nokuchaza manje usekunikela ukuhlakanipha useyakwazi nokumthumisa manje usekukhulisile usefuna manje ukubona lento le awufundisa yona bese avusa igift ayibeke kuwe amen manje uhamba uNkulunkulu akufundisa kona uyokwenza umsebenzi wake gift asayivusile kuwe kodwa manje into evela silimaze ekukholweni sithi nje singabona ukuthi uNkulunkulu wathi usekuthe ukuqhela singacabanga ukuthi no asikhumbule ukuthi kuqala sandokholwa uNkulunkulu uyayengenzisa kanjani ekukholweni ngafunda kanjani ukukhuleka bengenze njani njengoba nje ngiqala ukukholwa into eNkulunkulu ayifundisa yona ukuthi nje ngifunda into zikamoya wangifundisa ukuthi manje ukukhuleka ngiyohlala nomathi umuntu uyanokha eminyango ethi konke ephuthuma kanjani bengivele nje ngivale kwesikhathi ngivele nespeaker sami ngishumela ngaso ngibanga sidlale insimbi zodwa zithi ukubanga umsini khona bengibezwe bengiphasa ngihlale uNkulunkulu ngikhuleke noma thiwa isimo siyaphuthuma ngithi ukuthi uNkulunkulu uzosolve usimo mina ngikuwe la present yakhe ngihlala naye engifundisa ukukhuleka entabeni ohlala entabeni ngihola ngingazambeli mina ukuhlakanipha kwami kodwa ngihola uNkulunkulu ukuthi angise entabeni yena ngihambe nokhuleka ngidele nokhuleka entabeni kube mnandi angifundisa uNkulunkulu ukufunda izwi uhlala kuye ngifunda izwi kodwa athi makahamba isikhathi kwaqala manje ukukhuleka nokuzila ukudla sekubanzima ngazibuza kwenzekalani yini manje lobu mnandi bengibuzwa lobe ngibuza lo bantu kwenze njani manje kanti angiboni sengiphuma kwi baby stage
Okay. Sengena kwi matured manje stage. Ngingumntwana kaNkuluNkulu. Kodwa nakalamhlabeni mina esikhule. Yes. Singena kwi matured state. Singaba abazalwana abahlezi bebe baby stage. Umntana ongakhuli. Ohlezi njengakhuli. Amen. Ngoba engakhuli ugcina seba inkinga la. Kodwa abanye masebengena ekholweni bazoba ngabantu kuzoba blocker. Yes. Abavila abe nekhubekise eziningi ngoba nakafuna ukukhula ukumlalela uNkulunkulu. Amen. Ufuna ke ukuhlala nje ethe. Nasebusuku afuna ukuvuka. Akafuna ukukhuleka. Ufuna nje yena ngathi manje engasiza abanye uyohleza lecela imkhuleko uzokhuleka nini wena ngokwakho uNkulunkulu akuphendule. Uyicelele wena ngokwakho bese uNkulunkulu aphendule. Ngoba umntwana wakhe ngoba phela uNkulunkulu anyana nomntwana wakhe ukhona nguye. Hayi ngeke umzalo ngamthanda umntwana wakhe. Ungamthanda umntwana wakhe. Kunjalo. Ngoba phela umzali mayinengane. Ingane kamakhelwane akakhona ukunakekela ayenze yonke njengengane yakhe ayizalayo. Leyo amakhona ngane ukudla kodwa akayithengele zonke izinto exactly the way njengale azalile ingane nazo. Na kanjalo kuNkulunkulu abantu emhlabeni abangakhola nabangagcina izilakhe nabangamfuni. Amen. Akakhona akabaphathi njengabantwana bakhe abaclose kuye abenze yakhe intando ubaphatha njengabantu uyabaprovide labaprovide ngayo kodwa labo bangabakhe abamlalelayo ubenzela konke bangabantwana bakhe bamlalela. Amen. Nakanje la ikhona uNkulunkulu angifundisa konke kanjalo kodwa mase ngifike stage lezi uthi sekunzima manje ukukhuleka sekunzima manje ukufunda izwi nakungihlaseleka lo moya othi uma ufunda izwi uzele kwenze njani. Ngithi mangikhuleka ngibe ngizele ngiguqile kwenze njani. Ngoba isola ngisidlile yini into enza lento ngempela. Kodwa uthi ngifune uNkulunkulu wazi wangikhombisa ke ngoba phela kwesikhathi lokwenza ukuthi mawuxabene naye kumele ulungise mhlawumbe isono sakho senzile ulungise phela uze ube right. Amen. Then uzokwazi ukukhonektha futhi noNkulunkulu. So ngathi mase ngizwa kwenzeka lokho Skisi ngabona ukuthi no sengijisho kwi baby stage. Sengena kwenye level. So amadimoni lanka kade operator la. Awasafana lesengene kuwo manje. Lanka engene kuwo asema namandla ukudlula la kade nginawo. La kade ngiattacker for ungiphazamisa nganqobile lanka. Sengene kwamanye. Futhi manje ukukhuleka kwami sekumele kube more kakhulu the time sendo call. Ukuzila ukudla kwami sekumele kube more kakhulu the time ngifanda ukukhola. Amen. Nokufunda iBhayibheli sekumele more kakhulu naloko bengikungisakhola. Nokumdumisa kwami sekumele kube more kakhulu. Yabo. Sekumele ngenze kakhulu so that ngizo overcome lemimoya ekhona la. Le level sengene kuyo. Amen. Ukukhula ke spiritual kukanjalo. NoNkulunkulu mase sifundise konke lokho uyaseka kwesinye isikhathi. Kuthi isikhathi uke wenza into ekulimaza ekholweni. Ubonta usushaya uwile manje uthi sengithe ukuwa awufile ekholweni kodwa usawile ngoba phela ukufa ekholweni lo thina into esiyazi masikhola sithi umuntu masedlisona sebuyele efebeni ephuzela utshwala ekwenzeni kwegangeni lento yabantu abangakhola sithi uwile sishwayele lokho kanti lo muntu lo ufile ngoba edlisona umuntu owile elishi iBhayibheli lapha kokuSamuel chapter 2 verse 4 lithi iBhayibheli nginalokhu ngawe ukuthi usuliyekile uthi lakho laqala khumbula lapho uwe khona lapho uJesu ukhuluma nomuntu osakholwa ngoba uyabathi yazi imisebenzi yakho nokubekezela kwakho nokukhuthazela kwakho ukuthi ke bonke abazi bangabapostoli obafumana benamanga bavivinyile. Yes. Kodwa bethi ke anginalokhu ngawe ukuthi uliyekile uthando lakho laqala khumbule lapho wekhona. Yazi uthi khumbule lapho wekhona. Umuntu oyile umuntu osenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ewile phakathi ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu usihamba ngegift minus uthando laNkulunkulu. Uthando laqala useliyekile ukhuleka kwaqala uzile ukudla kwaqala usekuyekile manje. Yilo umuntu ke wile ekholweni. Umuntu odisona bekholwa ufile loyo ngoba isono singukufa. Siyabulalana wadlisona usuku usufile phambi kaNkulunkulu. So umuntu oyile ekholweni umuntu ongasenzi njengemsebenzi yaqala. So ke ngathi lapho mase ngizizwa ukuthi esengihlile ekholweni kwenze njani manje kodwa uthi ngimfuna uNkulunkulu kakhulu. Yebo. Ngisondele kuye ngihlanze phambi kobuso bakhe. Yes.
ngimbuze la ukuthi kwenzakalani lapha engilimale khona yikuphi yebo kanti ngisusa kwi level le ngibeka kwenye level ngizibonisa la ngisidlile kanti inkinga ekuphi kwaye ukuthi manje ngikhishwa la ngibekwa la yes kule enye level semele manje ukukhuleka kwami kwande kakhulu semele manje ngiyilo nalo mzimba ngokuphoqelele ukuthi kumele wenze lentando uNkulunkulu angifundisa yona kuqala ngoba uNkulunkulu yasinqobela vela amadimoni nami yasilwela konke lokho yes kodwa umzimba wethu ufuna thina siwutube njengomphostoli Paul athi umzimba wami nawutuba yebo ukuze ningathi mina sengishumayeza abanye bese mina egcineni ngenze njani ngiyaliwa athi nabona bazalwane amen yilo nto ukuthi umzimba wethu yitho kumele siwutube la uNkulunkulu asiphoqe ukuthi asitubele lo mzimba ithina kumele siwutube singenzi inkaniko zawo amen ngoba la iBhayibheli abaseGalatia chapter 5 la likhuluma khona ukuthi chapter 5 lapha no verse 16 mawehla naye la likhuluma khona ukuthi umoya ukhala ophambene nenyama lenyama ikhala ophambene nomoya ukuze singenzi lokho esikuthandayo yes uSathane into ayisebenzisa umsebenza lo mzimba lenyama yethu kula nomoya amen kodwa thina kumele sikwenze ukwenza into zikamoya lezo uNkulunkulu asifundise zona sandokholwa sizenze kakhulu ukuze lenyama siphoqele ukuthi siphoqoze ukuthi iziyenze intando kamoya amen ngoba sungasakhulekeki mele uzame ukuphoqa ukhuleke kakhulu uphoqe lo mzimba noma ungasafuni uvuke ebusuku uphoqele ukuthi uze ubambe igilo ukuthi uyahleza uvuke ebusuku ngoba uzobe usuphoqoka lapho ukuthi uzowenza intando kamoya yes kodwa masinakele lo mzimba lenyama sinakekela amen sifuna ukulala safuna ukuvuka sikhuleke singafuna ukuzila ukudla inyama yethu iphoqa umoya uNkulunkulu ukuthi uphoqozeke yebo kube wona phansi inkaniko ezinyama zibe phezulu that's why uzoba nenkanuko ube no entertain isono ube ngomuntu ongagcini izinkulunkulu ngoba inyama iyona ephakeme kakhulu udlula umoya amen awenzi intando kaNkulunkulu lento yenzayo wenza inkanuko yenyama inkanuko yenyama isiyikhontrola uSathane amen kodwa umoya usokontrola uNkosi uJesu Kristu ngoba wakho ingcwele that's why kumele senze into zikamoya ngaso sonke isikhathi ekukholweni ukuze ukukhola kwethu kuzokhula sihlezi izi present kaNkulunkulu kithi amen mase uqala wena ungasayizi present kaNkulunkulu usobenta akusafani njengakuqala is because usophumule ibaby stage manje uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa manje zama nawe ufaka amandla kakhulu ukuthi wenze into zaNkulunkulu kakhulu ukuze uzokwazi ukovercome wenza intando kaNkulunkulu umlalele yena njalo yebo ngoba mawuze vele usubonje manje ekholweni akusakhulekeki akusafuna iBhayibheli ukuthi hayi shuthi vele mina semele ngiphile kanje no akunjalo akuchaza ukuthi nawe ehlala phansi akuchaza ukuthi give up akuchazi lo uNkulunkulu usuke ekuwe uyatestwa la yebo ngoba mtho noma kuthiwa isilingo singane sifika kuwe uthi lapha kwaSekhonto bokuqala chapter 10 verse 13 asifikelanga maqapha verse 12 uthi esuke ethu akaqaphela ukuthi angawe athi verse 13 asifikelanga ubulima olunganjengo wabanye bese ithi iBhayibheli kodwa uNkulunkulu uthembekile engayi kuvuma ukuba silingwe ngaphezulu kwamandla ethu uthi uNkulunkulu lapho uzothi kuthi kanye ngokulingwa uzosenzela indlela yokuphepha sibe namandla okuthwala amen yabona sesilingo esisehlele kithi masulinga ngibone ngathi manje usuya drop ekholweni ungathi hayi ngivele ngcono ngivele ngiyeke ngibuyele emuva ekholweni ngiyeke inzima lento ngiyakhuleka ngiphendula namanje uNkulunkulu angisamuza ngoba uSathane mase kunjalo uyafika ngelimi azokuhlebela vele wena ayawilutho wena uyabona sinenese sona sakuhlula vele wena endabeni yokukhola nje ayikho indaba yakho buke nje uyahluleka uyabona upha kanjani uyabona ukwenze njani uyabona bavutha abayo wena lutho uyabona abafakazi babusisa wena kodwa lutho uSathane olinyeza ufuna
akudonsa akukhiphe embusweni kaNkuluNkulu. Hey yakubuyisela khona sokubuyisela emva sokubulala ngoba iBhayibheli lapha ngoka John chapter 10 verse 10 isela kalizi ngoyeba nokubulala nokubhubhisa kodwa uJesu mina ngizile usibe nakuphila sibe nakuchichima. Yes umfana uzokutshoka ekholweni mase ecotshila akukhiphe bese njani ayakubulala akubuyisela esonweni bese khanda asho ohle usuku lokuthi akubhubhisa kubelwe lahle esogweni. Kodwa uJesu ukhona ukukusiza. Yebo. So ngoba lisho iBhayibheli la sizobuya nje la ngoba noma 15 siya lapha kumaHebheru. Okay. Athi lama sogijima nawo kumaHebheru chapter 4 ku verse 14. Amen. Ukuze uzwe nawe khona mahlasela sesimo lokuthi usuweak akusakhuleke uthi uyakhuleka uvela uzele uguqile uphamula ngazazi usayela sathi uAmen umshonini. Hey. Kodwa la uhlolo isona usidlile. Uyamhathi hawu kwenze njani ngabambele kanje sizothola ukuthi yini yenza lokho. Yebo. Nanokuthi mawufunda iBhayibheli vele uyalifunda iBhayibheli vele uzele. Yeah, ufunda iBhayibheli suzelile manje. Nawe awazi awazi mawuthi ungena fasting hayi ngo12 siyayibreaka. Awusakhona ukubamba uzugcinele lesithembiso sineNkulunkulu. Kwenziwa yini lokho? Nanokuthi uma udumisa uNkulunkulu asadumiseki. Seqala kwengoma zasezweni kwenze njani? So sizokuthola konke lokho namhlanje. Okay. Lithi la iBhayibheli ke sinompristi omkhulu ongasisiza. Yes. Lokholwa ukhona umpristi omkhulu omise uNkulunkulu ongasisiza. Oh yes. Ake sizothi ubani lo mpristi omkhulu verse 14. Ngakho-ke uJesu indodana kaNkulunkulu masibambelele kuso isivumo sethu. Amen. Lithi iBhayibheli la verse 15. Sangibuka ngapha manje ku chapter 5 ethi isivumo sethu uJesu uthi ngoba sesimvumile samamukela empilweni yethu uJesu Kristu uyinkosi. Yebo. Sakhona inhliziyo lethu uNkulunkulu angivusa abafileyo. Manje sibambelele kusivumo sethu. Yes. Kodwa ngeke uzibambelele isivumo singuKristu umusa senesinye isivumo sabanye uNkulunkulu eceleni. Kube lesivumo phela esikuKristu. Yebo. Evume ngayo ukuthi sizoze njani sizosindiswa ngaye. Isivumo sobambelela kubafundisi. Sithi lithi iBhayibheli masibambelele kuso isivumo sethu hayi sibambelele enkonzweni. Yebo. Esontweni. Sibambelele bafundisi. Okay. Kodwa sibambelele kusivumo sethu esenguJesu Kristu. Uyasamvumo nesindisa umpristi omkhulu omisa uNkulunkulu. Yebo. Uzosiza. Uthi verse 15 ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kepha olinyiwe kukho konke njengathi ongenasono. Lithi iBhayibheli asinaye umuntu umpristi. Yebo. Abafundisi bamise uNkulunkulu kusithatha basise kulompristi omkhulu. Nakho-ke. Bamise uNkulunkulu. Yebo. Yena uzosiza. Yebo. Ukusiza komuntu emhlabeni akekho umuntu ongakusiza kunika amandla unqoba isono. Kutholakala kuNkulunkulu kuphela kuJesu Kristu. Kunjalo. Umpristi omkhulu ongasisiza ebuthakathakeni bethu. Mase ufica ubuthakatha ukuthi kube usuweak ekholweni. Amandla wonke ayashabalala ayehla. Kumele umpristi wethu omkhulu. Yes. Yebo noma uthi uyaya kumfundisi womuntu ethi usubuthakathaka yena ethi asiyena kumpristi wethu omkhulu uJesu. Amen. Ukuze uzokhululeka ngoba baningi namhlanje bayabafundisa abakhululeki. Bethi bayabafundisa ukuthatha bathi mina inkanoko zangihlupha ajefuna umfundisi alale naye. Yebo. Athi yabona umfundisa ngoba angamusi kumpristi wethu omkhulu uJesu. Ufuthi yena azibeke abe umpristi yena ongasiza abantu. Hayi. Kanti akwenzeki. Akunjalo. Into abayithi umpristi lo masumtshele umise uNkulunkulu uJesu Kristu. Amen. Emisile abafundisi 5-fold ministry le ekhona. Yebo. Emisile ukuthi laba ngibamisa ukuthi bayosiza ibandla lami. Mawuya ukhuluma nabo abakuthathe. Yes. Baye nobuthakathaka bakho kuNkulunkulu. Amen. Bengabuthatha ubuthakathaka bakho kube yibona afuna ukusolve ngokuthakatha ngokuhlanipha kwabo kodwa abakuyise kuye umpristi wethu onguJesu Kristu. Lithi maqhubeka la verse 16 ngakho ke masisondele nesibindi esihleli somusa ukuba samukelise isihawu sifumane umusa okusisiza ngesikhathi esifaneleyo. Lithi iBhayibheli lana ke
siye kumpriest wethu lomkhulu amen siyofumana isihawu kuye uyena wazi ukuthi le nkingo obhekene nayo le ekhona ehluphayo leqeda amandla ekholeni yini yena okumele ukuthi azokuthetha uyenze noma lisuse kuwe ukuthi uhlale ubuthakathaka lopho uyena ozokunika lawo mandla akekho umuntu ozokunika lethiwa mase siye kuwe mase uqala uba buthakathaka ekholweni kufanele uye kuye uyena ozokusiza akunika amandla ukuthi uzophuma kanjani lesisibhekene naso amen noma beza ithi abazalisa abantwana baNkulunkulu yini okumele siyenze thina singasiphakamise babezobuthatha ababo abantwana baNkulunkulu beza kithi ngoba uNkulunkulu usebadonsele kithi ebesibona thina sinamandla amen ukuba sibasize abantwana baNkulunkulu yabona sizoqhubeka la kwabaseRoma chapter 15 verse 2 yes lithi nalo kithini makathokozise umakhelwane kube kuhle aze akheke nezobazalwane amen lithi kanje iBhayibheli ilona lo kithi makathokozise umakhelwane wakhe aze akheke asengasithokozisi thina yebo kube kuhle kumzalwane aze akheke umzalwane aze atheke thina ekukhona singasithokozisi amen masando ukukholwa lendlela yokukholwa into enga-advise ngayo mina uNkulunkulu angenisa ukuthi ngikhule ekholweni ngathi uma ngiqeda ukukholwa yes washulela vele thiwa asame sobhala siyocela icelo uNkulunkulu asibusise ngemoto ngemshado ngezindlu okay lentshubo ze-prosperity nami ke ngihambe nami nje ke sengiyokhuleka ngoba kushiwo phela umfundisi uShumayelile ngithi mangihlala phansi ngithatha ipeni ngithi mangibhala lithi voice ungakwenzi lokho akuqala ubhadi ufuna ukukhula kumoya ukwazi uzivoice yaNkulunkulu ukwazi ukukhuluma ngelimi ukhule spiritual ngikhuleke lezo zinto eza-spiritual hayi ngivele ngimi bese ngiyabhala ngokushiwa ngitshela ngibhale thiwa hayi sungabhala lokufunayo ke ekugcineni bese nami egcinile iphepheni lami singabhala lokudingayo bomhlaba ngibuse ngabonkosi ngibusise uyabona ukuthi ngiyabhala izinto lezi ukuthi ngicela ngibuse ngani kodwa uyabona ukuthi zinenkaniko phakathi ukuziphakamisa uthi ngifuna usigawusa ngaziye phela ngibusise ngibonakale ngihamba ngemoto nezindle enkulu bonke lo ngibonakala into angibona njalo sintando kaNkulunkulu lokho intando ukuthi mina ngikhule ukuthi angikhule into engisize konke ngikhule spiritual ukuthi ngilale ukuthi angikhulele eqala 15 into zikamoya amen mina ekholeni mase nokukhola into omele igijimele eqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo amen zokwenzisa semhlabeni besho iBhayibheli abaseRoma kuMateyu chapter 6 verse 33 uthi nginomele iBhayibheli sakhatha sengalutho amen sizodlala sophuzana sizombathana uthi kodwa basifuna umbuso kaNkulunkulu uqala nokulunga kwawo then zonke izinto zobe senezelwa kithi into ebaleka qeda ukukhola gijimela ukufuna umoya ingcwele umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo ngoba uJesu mayahamba emhlabeni uYesu umdudu uzomthumela akeza ashiye sisodwa uzoqondisa izwe nesono manje sigijimela umoya ingcwele first thing masandokhola gijimela umoya ingcwele uyena umoya ingcwele ozocontrol ukuthi shiya ukuthi nokuthi ukuze uzokwathi angene kube sohamba ngokamoya njalo ngoba kwaseRoma chapter 8 kwaseRoma chapter 8 maqeda ukukholwa wamukela uJesu maqeda kwamukela uJesu uyakholwa ngithi lithi iBhayibheli ufuna lihlophela nje la kwaseRoma chapter 8 uthi okholwayo usindiswa ekulahleni kube khona ikhoma ahambe ngokamoya awuthi uqeda ukukholwa uthi uvela uhambe ngokamoya uqala ukholo la sisinahle lithi ke okholwayo usindiswa ekulahleni maqeda ukukholwa umoya ingcwele uzofaka kwiprocess uNkulunkulu ukuthi usindiswe ekulahlweni ukhiphe zonke ezizobusa ekulahlweni esihogweni lezi uNkulunkulu angafuni uzokhipha zona uNkulunkulu ngoba khona nje wathi yeka lokho yeka nalokho yeka nalokho yeka angifuni ngoba umoya ufuna uzongena kuwe ngaphakathi kodwa uzoqala ikile eqala nakhiphise zonke izinto uNkulunkulu angafuni kuwe ezizoziba ulugibe zibe lugibe la kuwe ndimo khona nje Israel ukhishiwe eGibhithe washiye bonke uNkulunkulu laba mama ngabashili bazoba lugibe kubo nathi mase sikhola umoya ingcwele siyasikhola bese uNkulunkulu angena nathi kwiprocess yokusindisa ekulahlweni ngamandla akhe awashila phana kuJohn oqala
John chapter 1 verse 12 uthi bonke abamamukele wabanika igunya wabanika amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu shuthi lamandla azobenza uthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Mase sikholwa uJesu uthumela amandla akhe. Yes. Azosiqondisa hlukana nalokho ngoba ngifuna ukunika umoya oyingcwele. Amen. Hlukana nje mase usheza kunto leso usudlule kwiprocess yokusinisa kulahlweni. Yes. Maqeda ukuhlala uNkulunkulu into engayifuna kumuntu uthembele ngempela uyenza into akuyala ngayo kufundisa nasezweni ukuhlala yonke into uphile ubungcwele uyakulalela bese kuthumelela umoya oyingcweleke bese uyaqala uhamba ngokamoya. Amen. Impilo yakho yonke uze uyongena ezulwini. Ngiyavuma mina ukuthi impela asambazane abaningi bayakusho lokho. Masifika enkonzweni sahla sibe kube mnandi. Bese abadumisayo sidumise kube najatshule kudanse kube njeyana bese mase kuyezwini bathi ake sidumisele mase sesingena kumoya. Mina ngachazela nje kahle uthi leyo nto labo singena kumoya siyisho ngendlela engafanele. Uthi sesingena kumoya thina mase sikhola sihamba sikumoya vele noma ngakho esontweni sihamba kumoya. Into ekhipha kumoya isono. Waqala ingane yakhe usathana esebenzisa icasule wathetha ngokaka usuphumile kumoya. Mina urepent ulungise bese uyabuya kumoya. Amen. Manje sikhona zasinise kulahleni sihamba ngokamoya. Yes. Njalo ukuze iBhayibheli lapha kwabaseGalatia silifunde lelizwi ukuze bona sizozwela thina. Yes. KwabaseGalatia verse 16. Galatia chapter 5 verse 16. Amen. Galatia chapter 5 verse 16. Ithi iBhayibheli ngithi yeza umoya uNkulunkulu umpostoli Paul uthini? Uthi kepha ngithi hamba ngomoya. Nezo bazalwane. Yes. Mase sikole sesisinisiwe kulahlweni sihamba ngomoya. Akukho ukuthi sesingena kumoya manje sihamba ngokamoya. Uthi hamba ngomoya khona nekufeza izinkanuko zenyama. Amen. Ngokuba ikhali okuphambene nomoya kepha umoya ukhali okuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokhu enikuthandayo. Lithi iBhayibheli mase sikhola sesindisiwe wesinxusa umoya uNkulunkulu ompostoli Paul asihambe ngokamoya ukuze wafeze inkanuko zenyama. Amen. Mase sikhola sindisiwe ayikho into sesingena kumoya manje. Mase menkonzo siphuma kumoya usekhaya uhamba ngokamoya usemsebenzini uhamba ngokamoya usesikole uhamba ngokamoya usenkonzweni uhamba ngokamoya lapho uhamba khona uyadrive webhizinisi yakho yakuphi uhamba ngokamoya. Impilo yomzalwane mathi sengena ekhaya ezulwini wathi wacasuka wavumela ulanga nemvelo bamagqubu uphumile kumoya. Uyaphuma kumoya isona esosikhipha kumoya. So ngoba usho ukuthi ke uNkulunkulu ayenze impilo yami ukuthi ngibuze ngikhole ekholweni ke spiritual ngathi mangene ekholweni wangiholela ukuthi noma kuyashukela enkonzo ethiwa ngento abayishoyo ePasport mina wangifundisa ukuthi angifune iqanto zikamoya. Amen. Waze wagcina semgcwalisile ngamandla kamoya ingcwele yena. Amen. Kodwa mahamba isikhathi kodwa ekholweni sekushukela lesimfundiso ukuthi ke uNkulunkulu phenhliza ndaba ngaphandle. Ngahamba ke nami ngalalela leyo ntshumayelo manje ngasalela uNkulunkulu. Ahamba ngokondifile oba ngichazile. Ngoshaya ulayini la yalahleka ipresence kaNkulunkulu. Ngase ngiphuma umoya ke lapho. Ngoba ngangasazi into ebengiyizwa. Le imnandi ipresence kaNkulunkulu kodwa uthi ngikhule ngifuna uNkulunkulu ngimbuze. Wangichazela ukuthi ngiphulwe izilakhe uLeviticus chapter 19 verse 27. Kusandini ngamakhala ethi emaqinisa sona silevu sithi emaceleni. Ngaxosa uNkulunkulu ngaphenduka. Ngalungiswa waqala kwabuya empilweni yami uNkulunkulu. Amen. Mase ngiqhubeka ngihambisa indlela ekhona engifundisa the time lamandla ukuthi ngene kimi ngazibona ngiphela idiza ukubuka izitori. Ngabona idiza ukuthi into zasezweni. Amen. Ngengoma zazemdanso nokudansa lemdanso le yasezweni enkonzweni ngabona ngiphela appetite yayo. Amen. Waqala icontrol impilo yami. Yes. Esengizimse kulahlweni. Kodwa le ndlela engihamba khona ngangihlupheke emaphushweni. Amen. Ngibona lezi zona sengishiyile. Kodwa still ngisazenze ephushweni. Ngiyakhola impela ngiyavuma manje sengihlweni lezo physical angisaphuzi angisalali namantombazana angisabhemi. Kodwa manje nakho emaphushweni ngiyakwenza. Kwenze njani uNkulunkulu? Yebo. Kanti kumele ngiyovuma izono zami.
Oh yebo. Ngathola inceka kaNkulunkulu ke ezongihlambulukisa. Yes. Ngavuma izono zami. Kuba uNtsibande. Oh yebo. Ngihamba ngohlambuluka. Hawu, yasenqamuka manje le cover. Ngoba ababusheni bengilalo. Ngise ngimathi mina angisalali manje indaba ngilalo manje bapushweni. Kwenzakalani? Yebo. Bese ngalo ke inceka kaNkulunkulu ishumayela babuNtsibande ukuthi umzalwane onetattoo ebalo nane lezi lokho ndizasezweni. Yebo. Akabhabhathiswe enakho. Ngithi wena sengibhabhathisiwe impela 2 times futhi. Kodwa manje ngibhabhathisiwe impela kodwa manje ebapushe ngiyazidla lezo impela kakhulu. Kodwa uthi ngivuma izono zami. Yebo. Nendaba yetattoo. The time ngisanda ukukhola ngizibuza ngathola ukuthi mina ngikhipha itattoo emzimbeni. Ngizibuza ngizana ngimfuna ukuthi Nkosi indaba ngilalo ngamapushweni. Yazi wangivezela indawo eyimall. Epushweni ngabona indawo eyimall enkulu. Le mall futhi phansi itoro nale phezulu. Thothi mahe itoro futhi thothi mawumile nje la mawubheka nje le uyabona abantu abalapha phezulu babona mawungapha uphansi uyabona phezulu. So ngabona indawo enhle emhlophe kugcwele abantu abaningi la. Ngizambuza phela ukuthi kwenze njani nongihlusha ngilalwa yini le ndaba manje kuNkulunkulu ngizwa amandla ukuthi manje hayi emapushweni hayi ngiyabona labantu azana bengithanda nawo ngiyabona ngiphinde la emapushweni kwenze njani ngempela mangithula ngibheka la epushweni ngibona ukuthi khona umuntu olela ngimbona ngimuzwa ukuthi khona umuntu olela ngiyethule simnyama mangibheka futhi lapha amehlo amavela aqonde straight kumuntu wesifazane omela baphezulu ofaka lezi ngubo ezinde lezi yabona ibelele kubeza amandiya lezi yebo lezi ezinde ezibuso koshona ezansi lezi ezinde lezi ngathi ngiyambheka manje ngidonswe uNkulunkulu avela zuma isandla sakhe lesi isandla saka right la nginami bengifaka khona itattoo amdonsa amzume mayemzume esondela ngisibuka isandla manje ngiyabheka esandleni sakhe hayibo itattoo yolove phela leyana njengale yami hey ngilima ngibheka le tattoo bese khuluma nomnyama la eceleni kwami angizange ngibheka nje ngiyangibheka intombazane kanje ngibona ukuthi kodwa ngikwazi ukuthi ngimsense ngimbone nathi thunze simnyama la eceleni kwami akhulume lo athi bantu uyazi lo wesifazana ukuthi mina ngimlandela kangaka ngilandela lento yami esesandleni sakhe hayi lo ngiphaphama phaphama hayi lebo lingithuse ngizibuza ukuthi uthi ulandela lento into yakhe esesandleni sakhe lo wesifazana ngikhumbuza ukuthi le tattoo ngiyibona lifana exactly nale yami mina ngithi ngiyibheka ngoba nayo tattoo impela yiyo le la ngisithuke khona futhi kuyabonakala ngiyabona ukuthi sengikhiphile manje uselisibaza ukuthi hayi la bengisithukhile impela itattoo yolove nansi yaqaqamile impela kodwa manje ayisekho lo mbala lo green nomnyama uthi ubona usithukhile umuntu akusekho uyinyama yodwa manje nesibaza ukuthi beyikhona ngayihlubula ngayikhipha so emva kwaloko ke lento ingihluphe kakhulu bishaya amandla manje ngalalo bonke spiritual ngiyadropa lokulala lokho so manje ngibone lento manje ngithi ngizokwenza njani impela ukuthi ngikhiphe le tattoo hey nginamali ngizokwenza njani hayi ngizile ukuthi hayi ngoba ngiyathomela isikhulekela hayi ngizokhulekela egameni la Jesu ekhuleni ngizile ukudla ngithi ngiyawuthixwa amandla akuyo ukuthi ngiyazithomela izile ukudla sikhwethixwa amandla akuyo awu ufanele ngiyadlala ngiqhubeka lento ibe worse already qhubeka ingihluphe hayi ngihluphe kuthiwa amazi mayesemze nama anointing oil phela sesikhalana ngambulela kakhulu ndaba zama anointing oil lesi thoma semze namafutha langa ama anointing oil ngathatha nkosami nyorapha la nyocoba phela nami thona sethola sofight nofuna sethola bele moya lapha etoilet ngizama futhi ngefight toilet awungenzile ukuvela ngithi mangilala kufike phinde futhi kube worse yoshaya futhi ngiyolala hey nkosami ngimoda nkosi yami kwenze njani ithi mhlawumbe ukuthi mina ngihlale kunje hey kulo kuyenza into ingihlupha hey kuze kufike lapho ke incwa kaNkulunkulu bamtsibande ekhuluma indaba ukuthi belihlubula itattoo ikhiphe manje tattoo
uhlubula isikhumbu sikhipha impela ngeke uzobhabhathisa unetattoo nami lento ngiyizwe kodwa ube ngathi ngifuna uqinisa inhliziyo ukuthi hayi ngeke ngizoyikhipha kanjani ngithatha imali noma ngisengereza kuyimali uyikhipha noma ngisengereza noma ngenze njani ingiyahlupheka ngapha amandla ashaya ngempela abadlali ngiyadroba ngempela ubona ukuthi ekhoneni kaMkhulu ufuna ukungisiza ufuna ungisebenza manje nansi inkinga yebo ngiyashumana impela nasaphushe ngiyazibona ngishumana kodwa manje hayi ukulalwa kupheli lento bengithana nawo nanka lokho ebizi abuyile nje nithi nalo nto nayo uhlupha kwenze njani kodwa ithi ngiyohlambulula ngiyofuna bengithana nawo lamantombazana ngilala nawo futhi ngase ngisebenza neprotection ngoba mase ngento bengibulala ingane kodwa ithi ngiyohlambulula zonke lezi ngikhulekise nginceka uNkulunkulu ingcela uxolo kuNkulunkulu ngavuma ukuthi benginetattoo noba netattoo kwami mama ngivumiswa manje ngikhiphe eqala etattoo le ngiyohlamba nje ngiyisa bese kwazi ayikhula kanti ashisimo amakhava ndakuyo yes so ngahlambulula lokho ke kwakhosta ukuthi kumele ngikhipha la uNkulunkulu ezongikhipha sakhona ngavethe manje ngiyolala ngikhulekile ngibonda hayi ngisho ukuthi ngeke ngikhiphe le tattoo le kunzima ngizokwenza njani hayi hamba isikhathi ekholweni ngibonda hayi kodwa ngathi kuba nzimane ekholweni amen kwakhosta ukuthi manje wabenkizo uNkulunkulu ngiyolala ngoJeremiya 33:3 ethi iBhayibheli ngibiza ngizophendula yes ngitshela izinto ezinkulu ezifihlakele ongazaziyo ngalala ngikhuleke nomkhuleko ngalalela nje ngazi noma ngikhule after 12 neqeda khuleka ngokhule lomkhuleko ngalala kodwa mase ngivuka ekseni ngivuka ekseni ngiyavuka ekseni kahle ngivukile ngiyazibona ngifuna ukukhumbula ngoba ngifuna amapho mina angifuni ukuthi ngilale ngingaphuphi ngifuna ukukhumbula yonke into engiyibona emaphusheni ngoba masiphupha emaphupheni uqobo lwethu lolo elizohamba lekhaya ezulwini yithi uqobo lelo emaphusheni so kumele ngazi zonke into ezenza khona makhona kwenza emakhonisa ngisiza emaphusheni ngizokwazi usibonti ngenzeni emaphusheni akumele umzana mawukhola ungakhumbula amaphupho akho something wrong yes umsebenzi zokushaya kusebenzisa aphushweni akuvale kumele ukuthi amaphupho wakhumbule so namanje ngizawukhumbula amaphupho ami ngiyakhumbula manje sawakhumbula nyazi ukudla ngiyofuna yini lento le yebo engizokhumbula amaphupho phela ukukhumbula uyakhona namaphupho so ke bazane lapho mavuka ekseni ke sengikhulule lo Jeremiya 33:3 kimi ngibabama ngibontayi ngiphuphile ile ngiphuphile hayi ngeke ngiphupha ngalutho ngithi ngizofuna ukukhuleka ngivele ngihlasela ubuthongo obunzima ngithi ayi noma ngizovuka kodwa ngiye emsebenzini kodwa manje ayi naki sengithe ukukhatha ngithi isithongana nje sincane ngizovuka nje ngicuphe isikhathi ngithi sima sinyane ngithi mangithi sima sinyane hayi ifika ivoice ngibona ukuthi ngiphatha amathini lanka abhontshisi lanko khuwe la emathini anga ngibona u3 ngabambe kanje ephushini ngabambe la ngiwathe ngqi angifuni ukwadedela besikhuluma le voice ithi kimi hayi noma uyazila ukudla 3 days fasting dry fasting noma uyazila ukudla ongakana esikhathi esingakanani angisoze ngasuka kuwe nento yami ngivele ngiphaphama hayibo mawuphaphama lapho hayibo le voice uthi lona okhulumayo noma ngazile ukudla ngakanani ngikhula ngani ngizile ukudla 3 days dry fasting sile ukudla esikhathi esingakanani akasoza asuka kimi manginento yakhe kimi ngithi mina nguzini lento yakhe kimi phela mina ngisidla sona ngikhonza wena yini same time ivele ilumi idathu ithi kakhulu nginoye uma nje ngiyinoya ibona bese ithi voice ile nto wasathane kuwe ngaza ewenza ukuthi angasuki kuwe uyakuhleza unqotshe nje emaphushweni mama idathu nje impi ihlezi khona yanqotshwa ithi asoza sukini magnet la idathu ithi ngoba ngoba incane enkulu ihlezi ishumana lithi ngishiye lento nginenkani na uNkulunkulu angiconfirm namanje ukuthi ngishiye ngikhumbule lapho ngene angikhombisa nozanda ukukholwa le nto bazana ayibona laphana lamole nalo wayikhuluma ibuye lithi ingakathi ngilande elandelela lento bazana ngoba into inento yayo futhi
engalela uSathane ile tattoo enginayo into ile tattoo yakhe hayi emva kwalowo hathi inkosi ngizoyikhipha kanjani ngoba manje mina ngila nje emakhaya nomsebenzi ngosebenza leso sikhathi ngawushiya umsebenzi ngisasebenza phela ngizenze njani ngoba phela imali anginayo ikubula ngasuke khona ngiyakhona akubeka inhliziyo nami uthi no kube khona umfazi engabuza omunye umfana ethi wasika lana endathuke khona esandleni sakho wayidweba ngesikhuta veshisayo wayidweba ikhipha nami kwaba nothi nawe kumele ngenze nami kumele ngenze njalo ngathi ya ngizokwenza ngayothenga ibhandishi ngoba phela ayisikhathi ngifuna ukuthi ngibhandishe la mase ukuthi ingabonakala ngiphuma igazi uzovaleka ngathenga i-razor hayi ngafika ekhaya ke khulu yaNkulunkulu ngithethe isinqumo inkosi uyikhipha manje le tattoo sengikhathele yiyo impela manje isinqumo ukuthi ngiyayikhipha ngathatha i-primer stove le basayifaka paraffin ngayivuthisa yavutha ngathatha isipikiri esikhulu esingaka esiwugqinsi ngasibeka la ngathatha i-screwdriver ngasibeka la ngashiya kushisa thatha i-razor yami ngayibeka la angiphethe lutho la angiphethe mhlawumbe umuntu ozogcoba noma amaphilisi ngizowaphuza ukuqeda inhlungu no ngithi uNkulunkulu ngizongipholisa ngakhuleka yashisa lento ayithi ya ngithi ayinovalo liyasho la hey ngizoyikhipha manje ntate kodwa ngizothatha isinqumo ngeze iphisi ngena kimi same time ngeze ngiba nesibindi ngathatha ke screwdriver lesi ngenza naso ngayibuka ngabeka ngashisa ngayidweba yonke ngayidweba yasha ngabuza ubuhlungu sabe isasha ngithi igama laJesu Kristu inkosi ngibuza ubuhlungu mase ngidwebile sesephatheka isikhumba ezasimona sisha siphele siba brown ngathi bamhlophe ngasizwa sinuka siqina sengidwebile mase ngiyabuya sengidwebile zaso ukuthi sesiqinile manje ubuhlungu ngisabuza mangibeka le ngibuza la emaceleni lesi simaceleni lesi esidwebile yiso esithintekayo ngiyabuza uhlunguso kodwa la sengidwebe khona ngisabuzwa sengibeke khona bese ngathathi ngasibamba ngasithatha ihlubu sahlubuka sahamba draw sahlubuka sonke la ngidwebe khona yasivela igama ngayibonda nansi yahleka ngoba le kokuyisituki impela ngasifake ngisebenzisa stick samentshisi sifake inaliti ivezo kangaka into stick samentshisi iveza kangaka inaliti ngiqomoze kuMamsomo sisicuka isituka sisicuke phakathi le kungena enyameni kule phansi kwangafani nomathula abawadweba ngemshini lawa abala nje phezulu okwabo nje bavale bafaka nje noma fake ayini bavele bani bohlubule vele isuke nje lento fast ngoba lila kime iphansi le ingenile inalithi ingenile impela emva kwaloko ihlubule isikhumba sigqamile ngase ngithatha futhi isipikiri bashona khona ngawushisa la sigqame khona yasha ayingibuza ubuhlungu kodwa ngikhule ngibiza igama likaJesu Kristu inkosi buthatha kubuhlungu ngibona sesishili lapho khona bese ngithatha i-razor ngidwebe hlubule isikhumba iskire ziphuma igazi ihlubule ngisikhipha yonke le tattoo le manje usuhlubule lapho awuna sesekhona futhi phinde ngithatha futhi ngidwebe ihlubule bese hayi sesekhona futhi ngiye kulelo suku la lengivuke emsebenzini ngibuye bantamba abafuthi ngoqhubeka futhi ngiyobasa yodwa futhi khona lapho yodwa khona futhi ngiyodweba ukhiphe lento ngayikhipha futhi angikhosta 3 days 3 days uze ngiqede ngayibona ukuthi sesekhona encanyane khona ngathi uyiyeka ya isikhumba sathi ukubuya mase ngiqweqe mase likhona ngathi manje ngihlubule siphuma yonke phansi le siphuma neqweqe le yesilonda lesi sengisikina yaphuma phansi manje ngiyabheka phansi hawo isekho sevele lemthambo emhluku lenyama ephansi lemhlophe uyabona siphumile yonke sisukile yonke emva lokho ke hayi yaphuma kanjalo ithathule emzimbeni wami
ngalokuthi kuthi kuphole kwapholwa ke kuze kube nje kanje bona diska ukuthi iphume le tattoo le ngavuma isono ngahlambula ukuthi nganginayo namantombazane kanjani ngakhule enqanyini sothayi yanqanyini sothayi lento le oyo ngabe ngisawabona namantombazane aphushweni kwaphela kanjalo le kwaphela kanjalo nayo le nkinga benginayo yanqamuka kanjalo ke okusho ukuthi futhi ngesikhathi uphupho ubambela ama beans amathina amabhontshisi wabambe kanje ebechaza ukuthi i-tattoo osayibambile ngisayibambile ngifuna ukuyidedela nginenkani yangisho nje ngifuna ukuhlala iqhubekekile ngoba wabambe ngqi wabambe kanje ngafuni lutho kodwa sikhuluma ivoice athi angeke ngisuke kusento yami ngafuna uyidedela ngisuke kuwe ngibambe ngqi ngafuna ukuthi ngihlubule ngafuna ukuthi badinga ukuthi manje ngikhiphe uze kudedeleke yonke into ungayile lama covenant lanka asuka ngakhululeka ke lapho fanele ngaqala manje ke kumfuna uNkulunkulu ke sengikhululekile ama covenant amantwana ngabela lenhlupho emaphushweni lanka sengivume nesono sami namantombazane lanka angimuka leyo nto leyo ngakhululeka ke yes so sayibonga Nkosi i-tattoo nje impela nje kanjani ukuthi ngiyikhiphe ayabazana ke ngathi nofakazi emadruphini ke kwakhona umunye umzalwane oyizwa lento yami uthi hey naye uyabona ukuthi naye une-tattoo usezinikele uJesu kodwa ama-tattoo ikhona yakhe la esandleni ucabanga ukuyikhipha manje lo eshona le nale naye bonke hawu yangathi uyasaba uNkulunkulu omkhombisa umbono manje bese ngitshela ukuthi hey ngibona iretha la yenzeka uthi wayenza le retha la sala mina uthi mangithi mangisala uthi hayi yini into engisalisile ngempela yini bahambile bazalwane mina ngasala yini uthi empilweni yakhe spiritual kumoya wakho uwezwa kubeka ukuthi into ekusalisile wayibala angazi thina wathi nale tattoo kwemzimbeni into ekusalisile angitshela lokho nginoze lobufakazi hey shuna manje bengizosala le tattoo le ngenza ngikhiphile because uNkulunkulu angisiza ukuthi ngikhiphe so angeke ngahlule umuntu ngisho umuntu uthi laba nayo bazosala babe basale kodwa kimi kwakhosa ukuthi ngikhiphe kwaleza nomuntu ozoconfirm ukuthi bengizosala nawe nje nebesalile ubontu usale ukuthi ile tattoo ekuyifakile wazibona esale ephusheni watshela uNkulunkulu ephusheni ukuthi into emsalisile le tattoo kuyi ngoba usezulu ngimtshela akayikhiphe manje le debesela naye so angazi ukuthi wagcina ekhiphe noma ozenjani wagcina kanjalo ke so mase ngikhiphe le tattoo ke wase uNkulunkulu ke waqala wesebenza impilo yami kakhulu yebo engifundisa ngikhulisa ke engine gift ukukhuluma ngezilimi impela hayi ikhona le gift but ayathukeka kuyahlala isikhathi nje ingezi kodwa kona ukukhuluma iba khona before sifikela elimini ngifuna le ukuthi icace nje impela kumbukeli ukuthi indaba i-tattoo hayi ukuthi i-tattoo enjani ngoba omunye umuntu angathi ayami i-tattoo hayi efalawa oribhalwe izwi noma impali isiphambano yes orisiphambano eyakho bewulavu ihulavu heart yabona nje inhle nje uyabona into ngathi at least eyami engcono ngayenza futhi ngakakhona ukukholwa ngisesezweni idlela izolo ngimncane ngaqala into indaba emjolo nani ngimncane sibona sabanye sikhohlisana ngayifaka but lokho innocent enjalo iheart enjalo ibingozi and futhi enkulu shothi ayikho i-tattoo eclean ayikho abanye baze bayayithatha sebekhona impela babhala ivesi ubhala ivesi mina ungakwenzi trap kahlani wayifaka i-tattoo emzimba ngoba ethi singazilobi mabala yes esho kule ngesikhathi sokuthi nanti singazilobi amabala emzimbeni wethu uNkulunkulu singazilobi yebo akafuni sibhale lo mzimba akafuni ubhale ithempeli lakhe ungazilobi uma soyifight tattoo wena ingozi kuwe ekholweni izohinda izovimba into eziningi za spiritual sifuna khona ukuconnecta kuwe iproject yakho uNkulunkulu yakhona ukusuka kuwe mase bazoku-attack bacethi unento yami phela loya yebo ngeke uzivikele Nkosi
iyothatha lento yamekuye lapha emzimbeni wakhe bese ehla ezamadimoni epressure kulisunga manje bakumangalela ngithi bese yangena bakuthatha bakudestroy emaphushweni bashaya amandla kuwe ikaffectela affecta lapho ke shuthi izwi asilibhali enyameni izwi silibhale enhlizweni ngoba esho lapha kuSamu chapter 3 verse 10 athi ngokulondile izwi lami lokubekezela nami ngizokulonga ihora lokulima ehlela umhlaba lokunika bonke abantu abakhile emhlabeni izwi siyalonda siyaligcina kithi liyavama ngoba ngobhala emzimbeni ngoba esho lapha kulokhu nje kwase Kolose chapter 3 Kolose chapter 3 verse 16 uthi izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu phakathi kwethu hayi la ngaphandle emzimbeni athi livame livame futhi nifundisane ngokuhlakanipha konke ngoba chapter 3 verse 16 alihlale ngaphakathi kwethu ithathu ngakhona uyifake ibe ngaphakathi kwenhlizweni noma emzimbeni ongaphakathi le iba la ngaphandle qamela akufanele ibe la ayifuneki lo mzimba kaNkulunkulu uNkulunkulu akayidingi ngempela amen ingozi kithi nami ngayifaka le lethu ngabuza ubuhlungu bayifaka ngabekezela beyichoncosa beyithi kabuhlungu beyichoncosa ngabekezela obuhlungu kwade noma sengiyikhipha ngiyibekezele ngidele ukuyidela kubiza ukuyidela njengoba usho nje ithabatha isiphambano sami imlandela uJesu ngoba le thathu bengithabatha isiphambano sami imlandela uJesu ifike ngihlupha emaphushweni angibabe ngayo uSathane ibekulimaza spiritual bengilimaza ama-arrows asale bekhona ukuthi afike afinyelelekini ngale thathu angithi ama-arrows angi-attack and into ebuhlungu ukuthi spiritual uyadropa ngempela futhi hayi kancane uyadropa amen kodwa manje uNkulunkulu ungibizile ke yena ngashwezanga wangithanda wangifundisa zonke lezo zinto ke lezo fundisa ke ekukhuleni ke ekukholweni ke yebo wangisiza uNkulunkulu wangikhulisa ke lento ngikhulekele ngibhala iphepha ukuthi ngikhule kumoya ngikwazi ukukhuluma ngelimi nani ilimi zafika kimi ngisentabeni ngisehlane